Hello guys, hano nje kukubwira ko udashobora kuba wagira gute waba monetization mu gihe utabashije gufungura zino settings zawe kugira ngo YouTube channel yawe ibe imeze nk'iyi ngiyi. Nk'uko ureba ko hano hariho United States, ngira ngo uri kubibona neza, United States. Guys, ngo bikorwa bite rero? Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ujye muri comment uvuge ikindi kintu ushaka ko twagukoreraho, abe phone, FRP cyangwa se hard reset, byose turabikora. Iyi ni account yanjye nshyashya, iyo nari mfite barayibye. Kanda subscribe guys, niba nta mutima mubi utera agatebe hano nkwereke uko wahindura location kuri YouTube channel yawe, nawe ukabasha kugira YouTube ishobora kugira gute kukwinjiriza. Guys, hari ukuntu abantu tujya twibeshya tukazamo hano muri YouTube bisanzwe, ugakiriyetingamo account ukabirekeraho ukagira ngo kuko location iri bwimuke. Location ntabwo yimuka kuko muri YouTube studio umaze gukiriyetinga channel muri YouTube isanzwe, muri YouTube studio uramutse ugiye setting wasanga hariho u Rwanda cyangwa se nta n'ikintu kiriho. Guys, hari benshi rero munibwira yuko waza hano ukaza muri setting ya YouTube studio, warangiza ugakuraho igihugu kiriho uciye hano, ugahindura profile uciye hano, ngo bizakunda, ngo uzabona ibi bintu biri hano nk'uko nanjye bimeze. Guys, ibyo bintu ntibishobora kugira gute gukunda, ahubwo turebere hamwe uburyo bukunda kandi bworoshye bwihuta. Guys, uri buze hano kuri YouTube studio yawe, uraza ukande ugumisheho, uri kubona tuno tuntu tuzamutse, ngira ngo uri kutubona, urakanda app info. Numara kwikanda urahita winjira kuri iyi list, numara kwinjira urakanda open by default. Numara kuhakanda urakanda hano handitse ngo aka kantu uraza ugafunge. Guys, wakabonye? Uragafunga gutya, nurangiza usubire inyuma. Ubu ugiye gushaka ikintu bita Google Chrome yawe, dore ngiyi hano Google Chrome urayinjiramo. Guys, ukurikirane video step by step. Icyo nshaka ni uko nta kantu na kamwe kari bugucike. Hano muri Google uri busacingemo YouTube studio, ngira ngo uri kubibona ko byaje. Urakanda YouTube studio, utegereze iri jambo, ngira ngo uri kuribona hano, iri ngiri YouTube studio n'ubundi ngira ngo muri kubibona, urarikirika. Twebwe kadukande skip, ntabwo dushaka gushyiramo email. Ntabwo dushaka gushyiramo email yacu, tubanze twemezemo email. Nawe niba email itemeje kuri Google Chrome, urabanza uyemezemo, urahita ugera kuri iyi list iri hano, uragera kuri iyi page, urahita ukanda hano kuri continue to studio. Numara kuhakanda utegereze. Guys, kurikirana neza video witonze, ntihagire ikintu na kimwe kigucika. Tegereze network gato,
turihangana dutegereze network gato. Okay, noneho urabona ko tugeze kuri iyi page imeze uku. Uri kubona page tugezeho imeze uku nguku. Twinjiye muri YouTube studio, twinjira kuri ya account yacu mu kanya twari turi kubona. Tumaze kwinjira rero nta handi hantu turi bukande guys, kugira ngo urabona ko muri screen yacu bimeze nkaho ari mashini, ari kuri mashini ibiri. Nawe kugira ngo bibe nka gutya bimeze muri screen yanjye gutyo uri kubibona byabaye nko muri mashini, uri buze kuri aka kantu k'umutuku ugakandeho. Numara gukanda kuri utwo tudomo dutatu umanuke ubanze wemeze rino jambo disk. Ni iri ngiri niba mutaribonye neza, desktop site. Uryemeje, numara kuryemeza utegerezeho gato nanone network. Dutegerejeho gato network, dutegerezeho gato network. Okay, murabona ko tugarutse kuri ya page yacu. Guys, icyo ugomba gukora hano rero ni iki. Dore icyo ugomba gukora hano, urahituza ukirike kuri iri jambo hano ahangaha ngiye muri kuhabona. Urakanda rimwe, go to channel analyzer. Urakanda utegereze. Twebwe impamvu tutari buhindura ama location ni uko twabanje kubikora na mbere. Wowe icyo usabwa ni ugukurikirana video yose ikarangira, nawe ukaba wakoresha imbuga nkoranyambaga zawe zikakugirira umumaro. Guys, hano ikintu uri bukurikizeho ni ikihe. Uri buhite ureba hano hasi, nushake uzuminge gutya, nushaka uzuminge gutya. Okay, uraza urebe hano kuri aka kantu ka settings kari ahangaha, akamenyetso ka settings ngiye muri kukabona aha hasi, ugakandeho utazamuka iyi page. Numara kugakandaho hano hejuru ni general. Urabona ko hano harimo USD, USA dollar. Uramanuka uze kuri iri jambo ryanditseho channel urikande. Urakanda kuri channel. Guys, twebwe murabona neza ko hano hacu harimo United States. Nawe ugomba kuza hano ugakanda ugahitamo igihugu runaka ushaka. Iyo umaze guhitamo igihugu ushaka muri ibi ngibi byose, iyo umaze guhitamo igihugu ushaka muri ibi ngibi biri hano ku rutonde, byose byemerewe monetization. Ngira ngo uri kubibona neza, ibi ni ibihugu byose byemerewe monetization. Mu Rwanda nta monetize ihaba. Numara gukora ibyo guys, uraza numara guhitamo igihugu cyawe wumva ushaka, uraza hano kuri save ubisevinge. Noneho uhite usubira muri YouTube studio yawe, bino byose ukureho usubire muri YouTube studio yawe. Iyi ngiyi app, usubire muri YouTube studio yawe. Nugaruka urasanga YouTube yawe yabaye nka gutya nk'uku nguku iyanjye imeze. Guys, kanda subscribe niba ino video igushimishije, ikindi uyisharinge abashuti bawe
ukande like ujye muri comment section wandikemo indi video iyo ari yo yose waba wifuza ko twagukorera mu ma AFRP, mu ma hard reset ya phone n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye guys. N'indi video y'uko wa verify YouTube channel yawe nayo niba uyikeneye unyandikire muri comment nzayibakorera nta kibazo.